Pinengwe talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Pinengwe ingdeng tharoge thomra kebra sir keblo 349 episode plus. Pinengwe niltum jasemet son pli hormus itum chingwai panji aprangsi lake uniform civil code lapen adun thu lake panchayati raj system in 6 schedule areas lapen is son bangke implementation of paragraph 2 sub paragraph 7 mane council of voter list labang so kasemar jiaphan baja kom lapen pli bangke venture teacher thongphan venture school lothan bang thongphan la pli aputak senil tum chingwai panji la se aprangsi nili pinengwe labang so talk show long chopapon bahini etum panelist do aprangsi nili ake hai sarjai kathar retired IAS officer bangsi adangli bangsi nili studio long ding Kardong tapna dun thuru thulang alangli kursing timung alangli organizing secretary lo alangli khantame dak deng kono studio lo bang po Kardong lasi dam thu phina non dasemet litum kasi than mon jigel han lo uniform civil code আজি আমি আলোচনা কৰিব যাও যে यूनिफॉर्म सिविल कोड की वस्तु ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतवर्ष में अगर ये बिल इंप्लीमेंट होने से क्या क्या रिजल्ट मतलब क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे लासे अपरांसी नेले यूनिफॉर्म सिविल कोड अपुठा व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है पहले मैं समय देना चाहता हूँ हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट जय कथार जी को अच्छा नॉन नेली फ्रांसिस और जय कथार पंसे पॉट पिपन को यूनिफॉर्म सिविल कोड लदा नेले तो हम हिंदी लापेन ना कपड़े लपोसन से उन प्लोटे असमी सलाम में दथान को था पुना चनिंग रिदो पोसी तुम पेजु पंचायत को अच्छा फ्रांसी नेली सर जय कथार पंसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपुथा के पथान नि मास नेले पॉट पिपन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगा alo ta government tum selam lo non ka pe pass tang lo ko di la ho bill la da bill pa bill lang la pe pass po la non election date lo te ba election aprang ta pe pass date ta thek lo pu si alam klang lo uniform civil code pulo tang da civil criminal bangali long le alam bang da civil lo kapang ri kapang don bang da civil case lo la pen ke la aron ajutang pinini culture pini anda la ke civil na tu si dam et ko ada uniform civil code pulo tang te uniform mane hala school a uniform le kado beta achoy ake air la ta ake air si chingchoy pet nang ji o student man ta ake lir la ta ake lir si chingchoy pet nang ji pu son mane kado beta ejat pet nang ko la poli an ke non bangge kaferida me mi ke la lo jo hala uniform civil code po man kar bia tum si indiang bong ong nei lo ko son de la ke tu me jo wan ko e itum ni hang ling si klem ko aman non ge plan bangge kar bia tu ong epic lo la pen ing long arat tu mata ong epic lo la pen hala schedule kas atum pini ni atum ta hala tum ta ong se ta hala tum bangke a bring a kam claim o e hala to mangge a methang kwa lama bang hala tum chi pu o e la po hala to bangke phodun kloi hala to bangta ke photang lo la si nonta hala pu dun bare po si hala schedule kas po to bangge nonta akuran avedet la alam da avedet la pen schedule kas ni tu schedule kas ake kan lo la ke schedule kas atu alun lo la ke puta ave ada ke non itu tribe atau mangala gitu non itu mana uniform pun pencong dia lote itu panta ani si pena ni ye bom malam lo uniform ke hala brahmin itu mangge celar le dia hala tu mangge hala pawate hala tu mangge puthi ji hala tu mangge bhagavad gita lo gopi maya to la krishna ganinge hala si kroidun nampo anke bhagavad gita ang deng pi pli japan ang deng so krege thom along ki puge la ko hello munit ke ang deng si do chok a class ang deng si do chok akang tui
intuite muchot la pa kang dei nei la son si do chot akhei do wala manda kupe akhei ave la si batai si neli ha elong adim IAS training along neli ninje la ni pana julo boro we pilo ko bodo ke isia tribe lo wa ma hala bakshi amunit ke police officer bakshi senior SP bakshi ke bongali bongali tenu bakshi pusi pupu hala bakshi bang ya la ke Haryana sor alam itu pulau kali pu munit ke a tribe of det ke bang Krishna si a tribe ke papa we et lo ke a class ang dengsi do chot ke bunangat ha la si hala North India tum ki puat ting lo si kroi de nang po ang dengsi do chot a tribe ke ave a tribe ave det pulo tante na je plan ya bangke ili tum karbi puka a tribe ave pulo na pupo la pe naga puta a tribe ave dimasa puta a tribe ave etu jitu Bhagavad Gita tu koise je chapter 4 aru slok 13 নম্বৰ শ্লোক তাত লিখা আছে কৃষ্ণই কৈছিল পৃথিৱীত মানুহৰ মাজত জাতি নাই মাত্ৰ শ্ৰেণীহে আছে বুলি কৈছে শ্ৰেণীহে আছে বৰ্ণ শ্ৰেণী চতুৰ্বৰ্ণহে আছে বুলি কৈছে চতুৰ্বৰ্ণ বুলি যেতিয়া কব তেতিয়াহলে আমি সৰু ট্ৰাইব সকলে তো সেই ডাঙৰ ট্ৰাইব সকলে যিটো কয় হেতুকে মানিব লাগিব তেতিয়া কথাটো এনেকা হ'ব তেওঁলোকৰ মতে জাতি নাই মাত্ৰ ক্লাছটো আছে শ্ৰেণীটো আছে বুলি যেতিয়া কব তেতিয়া আমি সিদ্ধা আমাক কাৰ্বি বুলি জাতি নাই নহয় বুলিহে কব প্ৰথমতে ডিমাসা বুলি জাতি নাই নহয় তোমালোকে কোনটো শ্ৰেণীত পৰিছে বুলি আৰম্ভ কৰিব কবলৈ এতিয়া গলে দেখিব যে আমি কাৰ্বি সকলেতো আৰু এটা কথা আছে ব্ৰাহ্মণ বুলিতো আকৌ এন্থ্ৰোপলজি কিতাপত লিখা আছে ব্ৰাহ্মণটো এটা ট্ৰাইব বুলি তাত লিখিছে তেতিয়াহলে কাৰ্বি মানুহটো কাৰ্বি ট্ৰাইব মানুহটো ব্ৰাহ্মণ ট্ৰাইবটো হ'ব নোৱাৰে বা ডিমাসা ট্ৰাইব মানুহটো ব্ৰাহ্মণ ট্ৰাইব হ'ব নোৱাৰে যিমানে তেওঁলোকে বৰ্মন বুলি নিলিখক তেওঁলোকক মাত্ৰ OBC নহলে শিডিউল কাষ্ট নহলে শিডিউল ট্ৰাইব বুলিহে ক'ব এতিয়া শিডিউল ট্ৰাইব বুলিতো নকওঁ বুলি কৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড হলে ট্ৰাইবটো নহব তেতিয়াহলে আমাৰ প্ৰথমটো আমি শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ সেইটো হেৰাই যাব কাৰ্বি ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব ডিমাসা ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব ৰেংমা ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব কুকি ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব নাগা ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব গাৰো ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব আৰু খাসী ট্ৰাইবটো হেৰাই যাব ট্ৰাইবটো নাথাকিব মাত্ৰ শ্ৰেণী থাকিব সেইটো তেতিয়া শ্ৰেণী যদি থাকে অকল ট্ৰাইবটো নাথাকে বুলি কয় তেতিয়া সিদ্ধা আৰু 6 শিডিউলটো নাথাকে আৰু কাৰণ 6 শিডিউলটো শিডিউল ট্ৰাইব কাৰণেহে আৰু তেতিয়া সেই আৰ্টিকল 342 সেইটো নাথাকিব 342 to tribal karne 341 hobola 341 hobola to tribal karne etu na thake matro 342 he thakibo 342 to bot hoy scheduled caste hai noy janu schedule 42 to 341 scheduled tribe scheduled caste to 341 to thakibo scheduled caste to caste boli kole shreni hoy class hoy etu thakibo kintu tribe there are 342 article 342 to nathake hey garne etia hey tribal suraksha samiti hokole koi thake je 342 to na thakibo na lage 41 he thakibo lage tar mane zero tribe to pabe detto zero tribe pabe detto naikia koribo tar mane karbi na thake ar karbi tribe mane ডিমাসা ট্রাইব না থাকে কুকি ট্রাইব নাগা ট্রাইব মিজো ট্রাইব খাসি ট্রাইব ৰেংমা ট্রাইব এইবিলাক না থাকে গাৰো না থাকে এই গোটেইখিনি শিডিউল কাষ্ট হে হ'ব
সেইকাৰণে আজি শুনিছো প্লেনত বোলে আপোনালোকে শিডিউল ট্ৰাইব বুলি লিখিব নালাগে তেওঁলোকে OBC লিখিব লাগে বুলি যে ক'লে সেইটো OBC বুলিতো জাতি নহয় নহয় এইটোতো OBC এইটোতো এটা অফিচিয়েল টাৰ্ম সেইটো মাত্ৰ সেইকাৰণে প্ৰথম এইটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি ক'লে আমাৰ ট্ৰাইবটো ফাৰ্ষ্ট থিং হেৰাই যাব এইটো নাথাকে আৰু 6 শিডিউলটো নাথাকে আৰু আৰ্টিকেল 242 to 342 to নাথাকিব এইটোৱে কথা স্যাৰ ইয়াতে মোৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে ইয়াত বেলেগ বেলেগ অন্য জাতি বহুত আছে সেইকাৰণে এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মানে লেড বাই RSS বিলাকে এটা মোটিভ হয় এতিয়া ইন্টেনশন আছে তেওঁলোকে ইন্টেনশন মানে কেনেকা একটা দেশৰ ভিতৰত এটা কালচাৰ এটা কাস্টম এটা ৰিলিজন এটা সেক্স কেনেকুৱা এখন বনাব পাৰিব স্যাৰ হাউ কেন ইউ মেক দ্যাট it is impossible sir as per constitution as per constitution আৰু anthropologically they scientifically আৰু anthropologically এটো হ'ব নোৱাৰে for example brahmin বুলি ক'লে এটো এটা জাত নহয় জানো ব্ৰাহ্মণটো এটা জাত তেওঁলোকৰ নাকটো জুঙা চকু ডাঙৰ নহয় জানো নাক সিধা জুঙা নহয় কিন্তু অলপমান জুঙা এনেকা অলপমান বেকা থাকে কিন্তু পইণ্টেড হয় জুঙা হয় তেতিয়া মই ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বি হিচাপে মই কাথাৰ হয় কাথাৰটো মানে হাই প্ৰিষ্ট মানে কি কয় গুৰু না গুৰু ডাঙৰ গুৰু মোৰ ক্লাছ কিন্তু মই যদি এতিয়া মই নিজে বামুণ মই গুৰু সেইকাৰণে মই বামুণ বুলি কোৱা লগে লগে মোৰ নাকটো জুঙা হৈ নাথাকে নহয় জানো জুঙা হ'ব নোৱাৰেতো কোৱা লগে লগে মই বামুণ বুলি পেলাই মোৰ নাকটো জুঙা এনেকাটো হ'ব নোৱাৰিব নহয় আৰু মোৰ চকু ডাঙৰ এনেকা লগে লগে মই বামুণ বুলি কোৱা লগে লগে মোৰ চকু ডাঙৰ এনেকাটো হ'ব নোৱাৰেতো কাৰণ এইটো মানুহৰ জাত এইটো ফ্লেশ এণ্ড ব্লাড DNA ওপৰতে নিৰ্ভৰ হয় এইটো নহয় জানো সেইকাৰণে এইটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো তেওঁলোকে জোৰজাৰ কৰি ক'ব কাৰণ এইটো তেওঁলোকৰ মতে সেই মনুস্মৃতি আছে নহয় মনুস্মৃতি মতেহে সব কথা চলিব লাগে বুলি আমাৰ RSS BJP সকলে কৈছে সেইকাৰণে মনুস্মৃতি মানে জোৰজাৰ কৰিব আপোনাৰ সেইটো কাৰণে আমি সদায় কৈ থাকো আৰু মনুস্মৃতি এইবিলাক কথা যে এই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰু মনুস্মৃতি এইবিলাক কথা যদি জানিব খোজে তেতে তিসৰি আজাদী বুলি সিনেমা চাব লাগে হিন্দী সিনেমা এইটো UP উত্তৰ প্ৰদেশতে বনোৱা তিসৰি আজাদী ইউটিউবত আছে তিসৰি আজাদী বুলি এইটো চাব লাগে তেতিয়া এবাৰ চালে নহব বাৰে বাৰে এইটো চাব লাগিব আৰু শুদ্ৰত খালসা বুলি এইটো পাঞ্জাবতে বনোৱা হয় এইটো সিনেমা সেইটো চাব লাগে তেতিয়া মানুহে বুজিব এইটো কোন ফালে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাক লৈ গৈ আছে তেতিয়া গম পাব আৰু স্যাৰ ইয়াত লিখা আছে যে মাটি ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াত স্পেশালি আমাৰ 6 শিডিউলটো আমাৰ জাতি আৰু এটা মাটি কাৰণে এটা ৰক্ষা কৰিব কাৰণে আইনটো দিছে বা বনাইছে ভাৰত চৰকাৰে বনাইছে কিন্তু ইয়াত এতিয়া ইয়াত ইৰেসপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰিড এণ্ড ৰিলিজন আৰু ইয়াত যিকোনো আমাৰ ইয়াত আমাৰ প্ৰাইভেট ল আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কাৰ্বি নিয়মত আছে বহুত কাষ্টমাৰী ল আছে আৰু ইয়াত আমাৰ কাষ্টম যিকোনো বহুত মানে আছে ইয়াত আমাৰ প্ৰাইভেট ল যে প্ৰত্যেক ট্ৰাইব বিলাকে নিজৰ মানে আছে প্ৰাইভেট ল সেইকাৰণে এতিয়া যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় তেনেহলে এই যিমানটো আছে ইয়াত প্ৰাইভেট লটো এবলিশ হৈ যাব নেকি স্যাৰ হয় এবলিশ হৈ যাব এইটো প্ৰাইভেট ল ফৰ এক্সাম্পল যিটো কলো নহয় এইটো 6 শিডিউল টু হিল ট্ৰাইবছৰ কাৰণে নহয় জানো এইটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কৰাৰ লগে লগে 6 শিডিউলটো নাথাকে থাকিব নোৱাৰিব আৰু 371 371 এইবিলাক নাগালেণ্ডত যিটো দিছে আৰু মিজোৰামত যিটো দিছে সেইবিলাক নাথাকে আৰু থাকিব নোৱাৰে ত্ৰিপুৰাত যিটো দিছে DDAC নে কিবা অটোনমাস কাউন্সিল সেইবিলাক থাকিব নোৱাৰিব
Sir, tenehole what is the way how to stop this? আমি কি কৰিব লাগিব এই ষ্টপ ৰক্ষা কৰিব কাৰণে আমি আমাৰ আপোনাৰ তৰফৰ পৰা কি মানে মানুহবিলাকৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো ল বনোৱা কামটো এছেম্বলিতে বনায় সেইকাৰণে ল মেকাৰ বুলি কয় MLA সকলক আৰু MP সকলক ল মেকাৰ বুলি কয় আৰু আমাৰ কাউন্সিলতো MAC সকল মেম্বাৰ অফ অট'নমাছ কাউন্সিল সকলে তেওঁলোকক ল মেকাৰ বুলি কয় এই ল মেকাৰ যিবিলাক ল বনায় তেওঁলোককে হলাব লাগিব বিজেপি ল মেকাৰ্ছ যদি মানে বন্ধ কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনত যদি তেওঁলোকক ডিফিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো ৰকম আমি জীয়াই থাকিম নহ'লেতো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব স্যাৰ কিন্তু মোৰ জানামতে স্যাৰ প্ৰথমটো আমি মানে এৱাৰনেছটো নিশ্চয় স্যাৰ মই এৱাৰনেছটো ক'ব লাগিব গাঁৱৰে আমি গৈ পেলাই মানে এৱাৰনেছটো থৈ পাব্লিকত মানে গেদাৰিং এটা পাব্লিক গেদাৰিং হিচাপে আমি কাম কৰিলে মানে নিশ্চয় আমি এটা সুবিধা পাম নেকি স্যাৰ হয় এইটো এৱাৰনেছটো জানিব লাগে এৱাৰনেছ ইণ্ডিয়াত আছো যেতিয়া ইণ্ডিয়াত যিটো মই মোৰ লাইফত মই এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে যেতিয়া আছিলো ইণ্ডিয়া আমি নিজেতো কমিউনেল নহয় মইতো কমিউনেল মানুহ নহয় কিন্তু যাৰ লগত আমি কাম কৰি যিসকলৰ মাজত মই কাম কৰিছিলো তেওঁলোকৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছি কমিউনেল আছিল সেইকাৰণে মই জানিছো যে সেই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মই নকওঁ আৰু মানুহবিলাক খুব কমিউনেল হিন্দু মুছলিম এইটো বোলে বহুত ডাঙৰ কথা কিবা যদি আপুনি ডিচিশ্যন ল'ব খোজে তেওঁ হিন্দু নে মুছলিম হয় এইটো জানিবলগীয়া হয় আগতীয়াকৈ জানিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আমি ইণ্ডিয়াত আছো যেতিয়া ইণ্ডিয়াত ভালকে থাকিব পাৰিবলৈ হ'লে আমি এই কাষ্ট চিষ্টেম কথাটো জানিব লাগে মনুস্মৃতিটো ভালকে জানিব লাগে লাভেন আৰু সেইটো কি কয় ভগৱত গীতা এইবিলাকটো ভালকে জানিব লাগে ঋগ বেদ এইবিলাক সব জানিব লাগে আৰু নাজানা কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আমি নাগালেণ্ডতো বা ইয়াত কাৰ্বি আংলঙতো কিছুমান যিবিলাক হিন্দু নহয় তেওঁলোকো কি বুলি কয় সেইটো ভাৰত মাতা কি জয় বুলি কয় নহয় জানো কিন্তু ভাৰতটো কোন হয় মাতাটো কোন হয় সেইটো নাজানে নজনাকৈ জয় বুলি কৈ থাকে নহয় জানো নজনাকৈ সঁচাকে জানি জয় বুলি ক'লে অন্ধ আৰু তেওঁলোকে জয় মানে ভিক্টৰী টু হিম নহয় জানো ভিক্টৰী টু হাৰ এইটো ভাৰতটো আমি জানিছো এইটো ৰামৰ ব্ৰাদাৰ হয় ৰামৰ ককাই নে ভাই হয় ব্ৰাদাৰ ৰাম এইটোতো চিফটেইন হয় এটা ট্ৰাইবৰ চিফটেইন হয় ৰাম ভাৰতটো আৰু মাতাটো ইয়াতে ইউটিউবতো লিখা আছে এইটো হৈ দুৰ্গা হয় তেতিয়াহ'লে ভাবি লওকচোন এজন মুছলিম মানুহে দুৰ্গাকে ভিক্টৰী টু দুৰ্গা বুলি কেনেকে ক'ব বা এজন খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে ভিক্টৰী টু দুৰ্গা বুলি কেনেকে ক'ব বা আমাৰ সেইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম কাৰ্বিসকলৰ সংহাৰীসকলে কেনেকে ক'ব নহয় জানো সংহাৰীসকলেতো আমাৰ হেমফুৱাৰ নাম আছে হেমফুৱাৰ নাম কি জয় বুলি ক'লেতো ঠিক আছে নহয় জানো এইটো তেতিয়া ঠিক আছে কিন্তু এইটো হয় মানে ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ইটোকে কাৰ্বিসকলেতো আৰু নাম পি বুলি দেৱীটো প্ৰণাম নকৰে নহয় জানো প্ৰথম আমাৰ দেৱীটো প্ৰণাম নকৰে এইটো দেৱী নাই আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ মাজত দেৱতা আছে itu kiro report bi losar la si non la uniform civil code bang ke hale tum kana hok da bang ke ladak arlo bang arsiku ladak dutulang ladak succession komata pansi mo la khia da se di property komata pansi itu ma khi piji ma mo isomma ratum phans da me dio hala aron atang itum kar bipen ke claim bom aron an bang ke non la le implement da pote abitat ko adoption somar kacubi pon kacupang repon anda lar energy ko siku la long le ron anda lar energy la sila hello ka phire me mege inara tumange uniform civil koriye thang thela ke religion phanchot ko religion na phanchot kali do la ke arlo ke kaise abeda ko la hello si ili tum chini nang ji la bang ke la pen ka do ka be me ili tum
awareness claim pen dharnas tame dunai la pen memorandum tame pinangji la siapa tu mi APHLC pen ke President of India pan silu pilu pusi julong nasi kono ho pusa ni itu President of India panta pilo lo Prime Minister of India panta lolo through Deputy Commissioner Ari Deng si hodai dam lo Delhi ke lu FG pan ni tum ke Karbiatum la be inglong arat atumang bongke uniform civil code aron ke ni tum panang ni pusi ni tum Karbiaron do ni lalu ni tum Christian tame Honghari tame ni tum Karbiaron si kenangi alam to kero pilo sir non kuthon tum do tulang kursing timung alang ni long si non dam tupit po lasi non Karbiang long autonomous council ke tum election tang elodi kedam tang lasi tum ke illegal election musi kubom lo lampai labangso illegal election lo kopi posi PHLC tum thudun thudel lo kunanga tuduna tum tadu lasi la so reply bangke kedam tang na piet lo illegal lo sedami state government pen bang bi body de punudang de labang ke ile tum participate na lalu hala ma kalang lo ate mahala illegal ka pavidet jita election hai thu de detti ka halo illegal ka papa vet puni ke mati la hello ke thuduna ko gonotontro pinake lang ko yan ke mo hai thu de de la ni tum ke hai tang election na ni tum che cancel de po thanga period election na ting bela 6 idol ting na ko pe du thoi pakpo lalu masih hala bangso Karbiang long konteks man ke dam long non ta case do bom lang high court long lasin non man ke judgment ning be than bon je bang ka lo North Kachar Hills di autonomous council made non ge di mahasau lo autonomous council la lo lasin non Craner Cap ner cap bang lo sorry Craner Cap le ner cap bang lo non hala data me kilik dupon po election lasi hadapa kupilo na jeplang ke theglong ate nga notification kilo ate kulo jangte state election commission me hala data election conduct pon pusi arjulong lasi laso putha kona hoglo dimusa hog jadi laso conduct hadi alapan ke ini cuma tenglo halo tumta kama khara mage asapo trek oke kalipin lo Mana tumta BJP pinang tidi ho mane Dimahasau autonomous councilor eta hetu mahot 8 tarikot mane election hobo ei election hoatu mane state election commission he election patibo ei state election patise aru patise election commissioner pora he ei election patise ekore Dimahasau mandu bilake eta ki tupuni mari ase niki boli ani hudibo logia হৈ গল আজি ৰাতি এতিয়া এটা কথা কম এই ডিমাহাছৰ ৰাইজে আজি শুনক আমাৰ টকছৰ জৰিয়তে যে কাৰ্বি আংলঙতো জুৱাৰ এমএসি ইলেকশ্যনটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন দি হেয়া ইলেকশ্যন পতা হৈছে হে বিৰুদ্ধে আমি ইলেকশ্যন নহাৰ আগতে আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত পিআইএল কেছ কৰিলো তথাপি এই পিআইএল কেছটো বৰ্তমান হাইকোৰ্টতে চলি আছে এতিয়া কেছটো এই হাইকোৰ্টত কেছ চলাৰ সময়ত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএমএ কৈছে যে কাৰ্বি আংলঙতো ৰি ইলেকশ্যন নহয় ৰি ইলেকশ্যন হ'ব বলে 2027 চনতহে ৰি ইলেকশ্যন হ'ব এটোতো ৰি ইলেকশ্যন হ'ব এটোতো জেনাৰেল ইলেকশ্যন হ'ব জেনাৰেল ইলেকশ্যন এইটো গতিকে সিএম তুলিনা ৰংহামতো হাইকোৰ্টৰ এডভোকেটো নহয় আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস নহয় হি চিফ জাজ নহয় গতিকে হি অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে ইতিয়ালৈকে ফাইনেল অৰ্ডাৰটো ফাইনেল জাজমেন্ট ইতিয়া পোৱা নাই গতিকে ৰি ইলেকশ্যনটো হ'ব কাৰ্বি আংলঙতো হে গতিকে এতিয়া ডিমাহাছাও বৰ্তমান যিটো ইলেকশ্যন পতা হৈছে এইটোতো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনৰ তৰফৰ পৰাহে পতা হৈছে এইটো পঞ্চায়ত আইনৰ পৰাহে তাত ইলেকশ্যন পতা হৈছে গতিকে হে ডিমাহাছৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে কিয় মনে মনে আছে আপোনালোকে জাগক উঠক এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি 6 শিডিউলখন বচাব বিচাৰে যদি পঞ্চায়ত নালাগে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰক ডিমাহাছৰ ৰাইজে যদি আপোনালোকে যদি এই প্ৰতিবাদ নকৰে আপোনালোকৰ যিটো জিলাখন এটো পঞ্চায়ত জিলাহে
হৈ যাব এতিয়া গতিকে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মনে মনে আছে গতিকে এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো যে ডিমা হাছাওৰ ছাত্ৰ সংগঠনো আছে মহিলাৰ সংগঠনো আছে বেলেগ বেলেগ ইন্টেলেকচুৱেল সংগঠনো আছে গতিকে আপোনালোকে যে পঞ্চায়ত নালাগে বুলি কৈ থাকে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰাটো আপোনালোকে কেলে ভয় কৰিছে এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছো ডিমা হাছাওৰ ৰাইজ ডিমাছা যিটো ৰাইজ সকলক মই সুধিব বিচাৰিছো আপোনালোকে কি কাৰণে মনে মনে আছে যে আমি 6 শিডিউল তো আয়াত কি ক'ব লাগে যে পঞ্চায়ত ইয়াত ইলেকশন হ'ব নালাগে পঞ্চায়ত নালাগে বুলি আমি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজিলৈকে মই দেখা নাই তাত আৰু ভাৰত সংবিধানত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে মানে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পঞ্চায়ত কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে আৰু এই আইনখন পৰা মানে ইলেকশন পাতিব নোৱাৰে আকৌ পঞ্চায়তৰ কথা নহয় 6 শিডিউল এৰিয়াটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিকোনো আইন হলেও 6 শিডিউল এৰিয়াত তেওঁলোকে ইয়াক ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট কৈ মানে ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰে আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াত কি বোলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত তেওঁলোকে যিকোনো আইন কিবা বলবৎ হয় ইয়াত কাৰ্বি আংলং বলবৎ হ'ব নোৱাৰে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ যিবিলাক সিএম যে কাৰ্বি আংলং সিএম তো বিএ পাস কৰা নাই হে বিএ পাস নকৰা সিএম মানুহজনকে আমি সিএম পাতিছে হি জনে কিবা জানিব নেকি যে 6 শিডিউল কি বস্তু পঞ্চায়ত কি বস্তু হি জানিব নেকি হে নজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই জুৱা এমএসি ইলেকশনটো কি আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশনৰ মানে পঞ্চায়ত ল মতে ইয়াত ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ দিছে তেওঁলোকে অপোজ কৰা নাই অপোজ কৰিব লাগিছিল আমাৰ কাৰ্বি আংলং সিএম আৰু ডিমা হাছাওৰ সিএমও অপোজ কৰিব লাগিছিল এতিয়া যে আমাক যেটো পঞ্চায়ত মতে ইয়াত ইলেকশন পাতিব নালাগে বুলি তেওঁলোকে ক'ব লাগিছিল কিন্তু আজি এখাৰ মাতো মাতা নাই কাৰণ নিজৰ সুখীৰ স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে আজি কাম কৰিছে সুখী কিন্তু ৰজাৰ সুখীৰ থাকিব লাগে পঞ্চায়ত হওক যি হওক আমি সদায় সিএম হৈ থাকিব লাগে নিতে তেওঁলোকে বিচাৰে জাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰা নাই কিন্তু মই জনমতে পঞ্চায়ত হিলে সিএম হ'ব নোৱাৰিব অলৰেডি হৈ গ'ল ডিমা হাছাওৰ আজি তেওঁলোকে আপোনালোকে অনলাইনত গলে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকে ব্লক অফিচত যাওক অনলাইনত যিটো এটা এপছ আছে তাৰ আপোনালোকে ব্লক অফিচত যাব তাৰ আপোনালোকে দেখা পাব যে ডিমা হাছাওৰ যে পঞ্চায়ত হয় নে নহয় আপোনালোকে তাত নিজে চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আপোনাৰ টক শ্ব' লগত আপোনালোকে নাম্বাৰ এটা দি দিব আপোনালোকক মই কন্টেক্ট কৰিম আমাৰ আৰু এটা কথা কম যে এতিয়া যে ইলেকশন পাতিছে সেই ইলেকশনত যে তেওঁলোকে ডেভেলপ বিচাৰিছে ডেভেলপটো পাব কিন্তু যে এই 6 শিডিউলখন নাইকিয়া হ'ব যে এইটো চিন্তা কৰিছে নেকি ডিমাছা ৰাইজে ডেভেলপ নহবতো লোকৰ কাৰণে ডেভেলপমেন্ট হ'বতো 6 শিডিউল নাথাকিলে আকৌ 6 শিডিউল নাথাকিলে নহয় মাটি অধিকাৰটো জনজাতি বিলাক তাৰমানে নন ট্ৰাইবেল বিলাকো তাত মাটি কিনিবলৈ অধিকাৰ পাব পঞ্চায়ত আইন যদি ইয়াত পঞ্চায়ত যদি হৈ গ'ল তে হয় মানে হৈ গ'ল তে হলে এতিয়া তাত মাটি কিনাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পাব তাত পঞ্চায়ত আইনত লিখা নাই যে পঞ্চায়ত আইনত লিখা নাই যে নন ট্ৰাইবেল তাত মাটি কিনিব নোৱাৰে তাত লিখা নাই কিন্তু 6 শিডিউল ট্ৰাইবেল এৰিয়া অনলি ফৰ ট্ৰাইবেল বুলি তাত লিখা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনটো লাগে পঞ্চায়ত আইন লাগে না 6 শিডিউল লাগে আপোনালোকে জানক এতিয়া বুজক যদি 6 শিডিউল লাগে আপোনালোকে ভালদৰে চিন্তা কৰক আগন্তুক আৰু মই উঠি এটা ইয়াত অলপ এটা কথা সোমাই দিম যে ইউসিসি মই কাৰ্বি কথা কম দেই পিছত মই অসমীয়া কথা কম নলা ইউসিসি আলাম নেলা পাটিঙাম চেট আমো আৰাঞ্চি জংচঙে কোনো ইউসিসি আলাম বাংনন আৰণবাৰী মাতমফান নিলিমেনাতা আৰণবাৰী ল নিলিমেনাতা আৰণবাৰী বেছি নিমানকে ঠেকল ষ্টাপিনি আৰণবাৰী নিলিমেনা চিপুব সিটা নেফান আৰলোপেন মানা পিনচং পিল হিন্দু সিবানা পিনচং কজন যি হিন্দু না পিনচং ল Kelabangsolam sini na helang Karbi Anglong arah atum tanon pini aron barin kroy pik aning samping atum tadolo sita nang ipan aning aron nang thap thot kopi lo Hindu sinang ipan thap koson me sinang thap lo
India ke democratic country. Lapen dak ke গণতন্ত্র আছে কোনো গণতন্ত্র দেখ আদে isi গণতন্ত্র আদে dong situ mendung lapen dak aron pesi cari naik ku ade dake pulotang basic sidula lo itu non karbiatum aron penang cari lo pulotang te nali school college lo kopilo besi toplon kiata school college university nali pilo job apply to kita nang lehat religion lo ning mane dhorom machi tobun nang kopilo si tohor poke Hindu number 1 Hindu si tohor po sa itu karbiya tu mena adhorom donai po status itu man bilo manonda piniani no la baso ke pa binaya tu komalo ulo tante ili tu ke chotoy don MP MLA bangpli Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN dan celok MSCE atau anlo. Setiap pilihan kita je school college long cetok long nangi puan yang tak pilihan kita laptop anghopen lam Kristen ingje hai. Pini kini ingje hai ke EPSLC leader satu si ingje hai lah komta. Labang solar nang tu along tin nang tu media long atame nang tu teklong ilo solar make. Pini rongker ke moy jujun binoy se chuar tia tumta amena adhoroma mangke citok long lelang nonta anda itu podmo sirita long bang long lo itu doktor long bang long lo sita latum karbi aron mena hakko men ke plan aron pele donang ji ku pela doktor kelong kali alang itu ndak kelong ke Hindu bukan sekelong labang solam cini ai kador kita podmo siri long noy nang kita Hindu Cita nali puke aron bari pusinang tum ningge bomdi nali pan alo nang cap pinang pur pilo prote hari klai kita minta Hindu pusi klai cita nali tamat hanai pono dek itu aron bari tum da isi adin tik pinai pulen mat hanai pono itu kedam tang MP MLA non kedo pom MP MLA sim tamat hanai pono dek je karbi tum da aron bari matum handa adin tik pinai pubangke claim nanji pono Komando claim naik ke election ke hai tum si claim nangji no nangam sinang silong lapen meghaloi lo ke pilo hala ta ke bangke Christian tu manda do aron panin no manda bang thik pilo hada ta seng khasi bo musa hala da isike seng niam tre pura do lasi hala niam tre pota ili tum ta ka bi tumata Karbi itu mamena rotok naik di sekolah college long, padahal naik itu putun ke, parlemen long itu putun assembly long putun setiap pilihan itu putun non 83% Hindu, di aron bari kenal. Karbi Anglong 83% Hindu, itu aron bari kenal lo itu gitu gitu, hah? Lalu itu kekan tim bercipu. Kekan tim non jongsi UCC jongsi nangke ki implement den lo protante karbiricho taricho bedeji abedeji rawasa kabedeji rawasa ja kong tabe pinpo ja kong tabe kathar sakputa ja kong abedeji lapen lindokpo tunta habe lindokpo tunta ja kong bedeji mane lalu non isi rat mana patlang nang koi mati Lasi laso uniform civil code abdil lo Rajya Sabha polodak Rajya Sabha hadak parliament ardo itum chini ingdeng hingidu Lok Sabha lapen Rajya Sabha Lok Sabha bangke election pensi contest po chipi hai po hadak siludungai Rajya Sabha bangke MP gimana bangke lakedak state tumsi ka select kon kang MLA tumsi ka select tu MLA tumsi kang wai lasi nona bangke la bangso bill ke Rajya Sabha le alu non laso bill le lo plotang te hadat 2/3 majority dolo plotang te bang pharo phora bang plike ra pho bo kado gabe 545 MPs do 545 MPs ang bong ben bang pharo thong bagle chedom de lopon te laso bill bangke ek chiplang le ku ron chiplang le ku na effective po lasi no la darbang itung kachini nai bang la lo ni langbom ing chabom na darbang ke la lo kito 3.3 over 4 along 0.4 along kito hai
Section 4. Section Clause 4 clause E long the toke substitution of the personnel laws or laws based on religion, text and tradition by uniform civil code. Personnel laws kalau tang hala customary law ta personnel law kang saya ja kong itum karbi long so phano kela itu mah personnel law lu hala ta be det ko lagi lada kate Christian pen Muslim fancy gipu. Toke jase me la to masih Karlen. Kita dah ke by and tradition buda doko gyo. Doko In tradition bulote lage non tradition pilo itu rong asar. Kedo seron kep kedo. Salayaro kedo. Habe pinpo kedo. Lapendan wopong asar kedo. Lapen ke recho pinpo ma regu kedo. La anda tradition lo. La anda bangla ngaji. La yang po. Anke ladak lage section ko ano pacini na section 4 clause E. Clause E long betul do. Substitution of personnel law. Section 4 subsection 2 clause E along sih itu. Kalau Ako jong siya bill naik pulutan ne nang tum number si pinang tum hanang lo plot ko. Di tum KSL sila bang sok so kasi tum nang. Lapenda tum kiali sini naik dah Christian budak tokte, Muslim budak tokte, Buddhist Aron bari budak tokte. Ladak ke dak si tum kaya sarbe nang tham melo. Ladak ke aro ama akhe masih bang nang karle lagi. Lasi lu ladak kali. Dormu mana deh? Amun ni dia beti tum kaya tham melo kan. Dormu mana lo? Amun lah ipin ke. Usul mana ke ipin ke? Hala men ke nu dagi. Dasar kalau ya. Ni non ka chuning ri abang ipu pohola UCC lam besa. Ijut silam ni dalam tuman karbiang lo malam pani li chuning ri bang nen lo. Aron bari matumta UCC nang nepu protes kainan ko. Jong si karbi ning si donangji. Karbi ake ning si donangji protante UCC nang tumta protes kainan ko. Nang tumta si chwati nang ning paning ha. Chujun cukup han patoning ha. Ada masa karbi aron teng pananing kem ning hang ji protante nang tumta ke cheng si ke UCC bang tumta protes kainan ko. La protante karbi ake ning si dupo. Jong si protes hai labang solam he jong si nang tum rada nang man hai he protante nang tumta UCC ke kroy dulu pusi karbian long arat kem teman nang chini. Karbia atuma biru desi ke klaim je plang det. La pena son nang si rong asar rame. Karbian long rong asar rame. Karbi rong asar rame. Atum tamai UCC po apan nang tumta protes kainan ko. Labang so bill non is parliament long si bitan lo. DGP ya government jong si kewang lo protante laki implement back po laki 100% implement back protante nang tumaja kong charge long hilang ma ini karbiya tum kurjon kuri siang kacianan po non ke kuri si cielo protante itum ha ro isi bisar po itum hari colong bisaram po non hala sunang tum bisar long hilang mate bisar long elu lo yang malo selami ke parliament long si lo selami hala daksi lo papas di hala so lo jos ke pas lo kutang de nang tum ji man le hang char bujar dak pai lo nang pani nang teman si bang nang rest ko pen ladak son la biel long ta ko important do ni chat pen mo pen section 4 subsection 2 biel close biel the applicability of the uniform civil code for marriage di pangri lo mati di divorce ke kata citi ke cawan lo succession bukela ke hala property ke dengdun lo kumar masih pije ma adoption bukela ke open ki pulo ke osomar kumane pan ki bi pon ka chupang reng pon lason lo guardianship ta lo kumar sinang li kumar pan se guardian ki dudun po la hai la pen partition of land do dak tok dak lo nong le pina ka chi ron ka chi ba kan ta me non ke tu 6 dulat te ngi tu klembong non jong silale kivang penitum dengdun de partition of land and assets pulote na property do anfansi share room tangka maha gari motor long le pelangana parlo lalo da assets bolong sido hendo la hai anta on all citizens without discrimination se pin pen mane plak bong me pin pen pulotang de ki bigi chetu pa tum dur boda ke hidup kami ke plak kami pa tum dur lah hello tum kap tere me alama ke la si matha krang ne karbiang long arat la pen kadu kawe ile tum dhorom bupelo ladak dhorom la mention se titame dake angrian don irrespective of religion mus mane talk to you dhorom la pupe pinsi bugake galang apa lu thuru lage dhorom bange lakha nang ni bage kire keng nang ni butula
UCC lang pas lo pute. Lasi ini tum abang ke lada ke kanhok ke tanbin no losa. Lasi nili ba litum kacuning ridun kang tu make cetan unang ji lapen labang so bil nai pelotan ke nili tum long nang umri setame nili tum pidun kekji. Jeros nang litum kem dan nang ko. Peleda isi ki jutsira men putunelan. Non bangke Assam long de Assam long ne RSS salida Mohan Bhagwat bang tiglo. Je Christian atum fansi non ke India long ke Christian atum BC latum ek dom lo pusi munit fan hai. Bayre lo pona lo pusi pu. Sita Islam itu mana paman kulam dolan. Hala karbiya fan Hindu pon abangke itu mah make it been picture. 90% nangale chuam lo jono. The 90% pon abangke karbi itu mah make prang prede. Non la solam bang sulo hedi. Non ekor din ne pulang. Non ne pupade. 90% Hindu pon lo. Hala 10% के क्रिश्चियन होते हला 10% के क्रिश्चियन का कार्बिगेट चले रहा है दा कुकी दोजी मार दोजी दिमासा दोजी गारो दोजी रेमा दोजी लपेन कपड़े कपड़े डोला तीवा दोइला हला दा पे 11% होते 90% लोग के कोमाला हिंदू दा बांग्ली दा दो पिक पे केनेटा दो पिक पे पिलोपो অসমীয়া দো পিক पे The hala 90% Hindu komalo puthato 90% Hindu komalo alam to polo foreigner pen sikeba adhoro mandim pusit pulo sida hala itu India bo itu makar dia panan pamir chok bang itu pinienta make prang mangela pini foreign pen kiba to be tum kar itu ma purki mo to nambi bilang sida British aso itu British atau itu ma purki mo piniera nambi si piniera itu district ke celong nula labang solam ning cipi ning kar biang lo marat kami Furkimo ke nabi pike British government pini da mikis komala to kente ha Hindu tum da to na da mikis ke to komala Hindu tum le to kali British asor sinang to pipini la so bang so non kar bi tum pini ke chati lo da mikis ka purhilo komala ke to kente kar bi tum alam komala kirim ke British asor sikirim Hindu तुमने किrim kali bang foreign pen ke bang British pen ke bang Christian atau si missionary atau si nilipini aron barim nili aron barim nili fan Christian menang tunang puni nili aron barim lasi madhab में नहीं जे लाके British pen ke bang atau missionary pola bang ke missionary non Hongkor school lang biyo kumala school oke de putar Hongkor school komala nang biyo kende RSS school labang so ding chipi nai Hindu ke lake bang akhe che poni bana nang pamit luji ska Christian ke lake khe dharom kali labang plak thek nei kar betum ta niliaron mari ape India ke ining hang aling adhorom rimlong labang ai kadoe chini sta kar bi tu maning hang aling rimlong umat amina dharom pamit dia nai bangke iklaim nai komalo itu masar जाएगा था कली इक्लेम नहीं के इलेक्शन के हाय तुम इक्लेम नहीं जी जे कार्बी तुम तो मेना धर्म के तो लोग नहीं पुके पार्लियामेंट ऊपर नंग से चिपा दो दुन हाय मामले कहते हैं असेंबली ऊपर नंग से चिपा दो दुन हाय कहते हैं नी तुम एपीएसएलसी पेन के नी तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर बना नी तुम लोपिया लो जे कार्बी तुम मेना धर्म के तो लोग नहीं उसी नी तुम लोग के पाले तुम तो सब पीनी पॉलिटिकल पार्टी पेन labang sona lo kilo je kar bitu mena school college along religion mane amir ke tolong nai opinion ta majok ta ninge ser hai bangla kininge ser ke pesel situ mencola labang ning cibitu na pen dharam amen pen nang tum claim nang ne maya politics tum be la pen representative kar bino dimasano nang election ke hai lo tang ke nang dharam along nang li apian ulong le lagi India ke democracy country lake religion oke tuम aku jom si lake equal कर दे को हर equality कर दो वो di article 14 15 lake equality labang solam do equality pulotan le nang le jom si not public representative pulotan nang le kan vote nang jo ke Christian nang jog lo aron bari to nang jog lo kapre to nang jog lo nang le khala dak bang ke in not representative
inut MLA, inut MP, inut CM kenali, hala bangso dhoromalo kenali aku ya gun nanti dak India dak lagi. Mane lagi karkano lagi. Ili sini nih indah bang hadi. Ke Croy alam binak what is religion? Religion talks about Ke Croy rang lagi kapre hai. Faith belief. Ke Croy la pen itu ningit he kaciki dam hamu binak. Lasi ong dong ngatungge religions mensi non politics watui di kalami. Lasi lason mangge pacingui beda nih. Pacingui nang nih. Lasi vote kipi lagi mane Christian na vote nang pipo, aron bari mutung nang pipo, mane lukimon mutung nang pidai po, mane bhakti tomtras mutung nang pipo. Di lasi lason thak si alira cham ki pat dos la poson Indian a constitution ta provision pipo no munit ta kachingui bina ko si adhorom ta la poson se kachingui si lang et pensi bang Dr. B.R. Ambedkar ta la bangso a provision mate la bangso secular ko la bangso alam the bangke bikon ko chong wai no nang tu phan stame nang tung chen nang selerdi amman chupi non busla dake kulu no na bangke kali dia non ongdung nili karju mane noben karju long la penang than alam ahok alam se than ko hedi non la bangso uniform civil code ke jasmet Christian la pen muslim tu phan busi non BJP RSS dungke rong aro ka prosa sita hala bang nang thana lama lingle nang tum ke khoidun nai la bil paklang bil la dang bang ke tum kai da than lo nang court leng sai dami tame evidence mane asabut ahaki du nai ande non ahaki hok pe kachini pute constitution ji purino la pe non tum long abil mata nang le lo abil long nang tum purino la da aron ban putokte lukhimon putokte la da ko pene kopilo along juhu putokte di bhakti tomta putokte ladak ke irrespective of religion musi bang to a chorong phalang lilo bang lage laso choro konde mane makone gram subo dalo problem ame India ke evidence none court lo mati law sila wala putang ke nang evidence nang ko nang lijong si Hindu kali putang nang evidence lo pilo chito court lo nang phanai sai poni Hindu kali te nang certificate paglang khaplote so your certificate to bang kupo mati di na certificate paglang khaplote nang ladak pilo toke Hinduism te nang garon pare kali pubang direct nang court sorta kali basa lagi nang puhe pu lagi non siam tulira lo hang pena hala non re-election ko thak nangli hala high court long jab dalu putang de nangli documents nangli panang check po nangli panang check epilo nangli Hindu kalima kala hada ka panang lagat po nangli panang documents nangli Hindu pusi tipu po ni Hindu kali pu nangli pune ese nangli ke documents si bahada nangli panang evidence hopen asamis pelo hakhi hala so hakhi ya support ke nang cepak lang po ta Hindu pusi cepak lang po non ada nili ka chinya teng hedi non bangke law silang ko bel kan government tum bangke bidigal ni message ne claim upon non itum for example non government college long kachali tum stame kapre long lo chali bom stame hoten census bangla kapen scholarship sahai long ta bangla a form long ke ile tum phan kapre a dhorom phan tok epo inke la aron bari tum phan ke la dak tok dedi others kuda bibe non bibe apra bilo apra hor sige bilo ile tum mata fill up nong lo non bangke others bibe de lo option bibe de lo anke helu anke la option bibe de lo belum ne kona nongke automatically lage Hindu long kapa fill up dun bor easy Hindu bupache tok dun bor easy apansi bang government dun claim de so bang lasi non la hai claim ke malo taruna goku la hai ki pa recognize ke malo MP dun lo gedi election council long EMC am tum la pen MLA tum people lo lam ngi dun ke council na bilo no na religious abilo no aron ban tum pan nang recognize nang ji itu ma thorom pan amen la son son chingwai no katu ka sik dang non da council la pen kurusa tum pen chingwai ra recho tum pen chingwai ra aron ban tum pan name na recognize nang ji la pen nang deng ko nang ji la pen amen nang ir ko nang ji putok desi parliament ang lunaku non la parliament lo pin de la non itu ci thana ko ko ake ai oran sing di alam han ki pai ki dak mek bayang nun phan ma kali mati kali lo hada aron hom hemprek penceng lo la pen karbia ki duki suma parmansi hada itu ngai citon ni liamata joy kipen non Christian atum ke karbia Christian ba inglong aso tribe Christian nga hangju lo la uniform civil code nang ne ko non ke hangju je lang atum hong hari itu la pen ke di masa di mana karbi hong hari itu mesti la pen ke hala lokhimon tum da ku pela
là pen aron kimi tum ta pu pelang body Arlong chu. arlong chu tum ta bok ti tom tum ta pu pelang Dak karbi lang Buddhist tum tadu. Buddhist tum ta do Upel. and then ni li ma tha joy ke pen alang li tum meeting do there ma resolution and that tame je ni tum karbia tum an ni tum ke kroi dharmo kaprek do la pon la karbia dharmo utan ni tum che tok long nang ji ko hai karbiism ko che tok long ne English pen ye karbiism pula hai la pen hala ke tok tang kitab do karbi name pata do hai di name pula te la ke memu chot le ka arleng lam lo mate karbiism pula te la ke English che plang dat ti la si karbi name ko che tok long nang ji pula resolution non ended meeting do ke thi do tanma resolution ended amar ha prime minister president la pen ke ha census commissioner apan do dat ta cho non ta unla di Itu melu lo ke. ili tum mage lo ad hai itu me PHLC pen lo ad lo Aku tu hai ke teklan lembu. claim po lage neli hai lo pal den dige lage tok ve ko ke tok chot kali lage ha parliament on ta ning jevarat ko hai An ke ladak si itu maron barim tunta kejok ban gudun Dum, kong kala. la ben hala Hindu balong itu form ka filap kado kali tani hadak filap menjok lot non hala nang dambom nang lebom le di pini heta itu theklong lo hala council pen circular wrong care ke aprangar ni ke holiday ke di January 4 ni holiday ASDC non ke restricted holiday pusi ke to ASDC government melu hai ba. non ke restricted holiday pusi ke to restricted holiday mane la hong hari tum ansi en chot nang po holiday ta long chot po la pula kapre ke tum ke kroi dun non kroi dun de seta office dam seta chot pula di seta la pu pula te lage neligama ta karbia tum bong kabahak se plan det po di Nuna bhag ka ke. karbia khe tum han kabahak se plan det po neligama ta ke la wrong care ke Christian da me hong hari da me jata dhorom le an da me la bange ka do ta kroi dun pen nai ku sineli ke ning ge ha la pen hala hachaki kan da non holiday ave det lo la ta council tum si pa ve det lo athik the de la bongo sena RSS tum si kroi dun de det lo bon ama se alang litum holiday pi hai det lo setan ni ligama tha hachaki kan da pi det ngi lagi non apor dolang pidet kami hachake kan mo Januari kere potrok malom body. Lapen aku lan cerita kali lah ha ronghang rongbong ke arnam kiti puta dolang. Januari kere ne kere kere ke malom arnam kiti. Koi bayar tak ke. Hala bangge lagi Februari ciklo hala bang. Maka council men thang Kalang council bentan tak pupede. Hala tak kowe bayda ta karbi tum thetan function lo halata lagi historical aku function ta lagi historical pina mapping hat hong nok be tum si claim tekan na pohala idu ke neligama tha itum council pen full holiday si pinai restricted puna ni kalang lo full holiday tidak nani holiday is holiday pulo de holiday Holiday dalam sini nang li surat. holiday ke mana kamu ni mana suruh boleh ini lu boleh nak buang bulan de kabahak lo ti hak le lo karbia society ban ke thak ke plan de Aku isiram dasar nanti. Holiday kamu ke larwa ni masa. lar boy mu te ma Isiram nanti council pen ke ham 1974 pen si council non ki ledam surat pelata. Orang putih surat isi karbi tu ma final mati dia holiday lo mati. 15 to 19 February si karbi holiday dokver ha 1974 si non 50 years na chong sita non 50 years ki chong bang 15 to 19 February bang pabi sudah ndela holiday da la holiday da lar phak la pu ye ko som la la niamata la bongo se na RSS tu in check dun ra ta thek la CM tu pan hai non la ki topik dolam bo khala election ko si labang ke non restricted holiday ko bang lagi cok sidat ko ate aprang men si lada ke Christian non aron ba non lukimon non bhaktitom trust non ajal non sida holiday ko te ko dungan ko am silong ke holiday lu jadi for example Christmas ni bang
worldwide naman di international holiday calendar pasira tabang Christian holiday tum seta proidun lu laki proidun holiday lason si pincong ni restricted permit nanglem tamilo pu kecok nona ting e hong hari tum si claim shot nang po pa che plang de lo jo bokti tom nang ta claim dun long le lo Christian kimi tum ta claim dun long le lo Christian tum ta claim dun long le lo son je plang tu det lo non ke restricted holiday non festival restricted holiday sidi ke oh tala sinona to kapre gap tu nang non jasmet la ke tum aprang pen APHLC ipareng tu pen bang bomben tu makimang la hello 6 sidula teng pen angdeng pi ini angdeng so troxy paragraph 2 sub paragraph 7 council election di pat 2000 kom la pen voter list ka selam la pen election karja la ke tum basic structure of the constitution boleh tum pudam dalona constitution long amoy arbung lo la pen la baru ni la so puthak si pineng wile thota ne tum than bonji la si la bangso paragraph 2 sub paragraph 7 mate water list ka selam la council jung apna nama la bangso apong lo ni tum kaur biang long tum mas council apan ipu high court order long tet affidavit la tum nona da claim pede nona bangke neri nani panar jubosa la pen rat apan lam theisi non kedobong karnyang long autonomous council long elected members atum an including nominated members la pen sia nangli tum jong si claim ke det kolotang ke ra atum vote joglang ma jog jelo la pen jong si la bangso akemang la karbi la pen inglong so tribal atum an kirengji la bangso achek thia bom jong si claim pipet det ke chunche det kolotang te rat atum kopilo kamat hanang ko lalu rat ap hansin nilika juthulo lake muhala komen long nang litum nang voik no lasi nilihin pen jung pen abangke ili tum kaida theglong lo council ke chari tum aur adur pen chenglok lape ke claim ke dam itum kar bia phan ka ching honali kar bia area se kaita election loji kar bi konar ma hem ke ke minglong atuma dimsi 11 koridor pincongji inararoi pincongji tekiaroi pincongji lapen marat long pincongji lasona gaksi karbi koran makyong inglong sopan makyong solar project kadang nang biji army school sainik school kadang nang biji lasong sina pincong lasi rat tumta nona bangke matha theknang ko makosi nilihin beta me chuning ridun kamatha ra chikirla nang ko makosi nili an to bana chuning ridun an bale chikira theke bom na kolotang de lake tumke ki viran sidam roko lasi non paragraph 2 sub paragraph 7 akuta council of pandang ni kupilo sakit waktu hekpe la hekpen hek si hek tidak lama ke em to kantung te dalama kumate kumase ari ano hola nali puera council apu autonomous council aputalo autonomy jadi emethan pen ke claim un pu aputalo la aron election ka pedo la pen voter list ka selam aron ka selam ke la ke hala bangso aron ke la ke non aron ke avidet bomlo silam det no te hala ka aputal la pen la paragraph 2 sa paragraph 7 anding pihini anding so troxy la 6 schedule long ipu la ke aputal la ke itu ining ke hang pen ke claim un aputal la posi la bang claim kletik tu ke itu autonomous pu bom seta la ke autonomous kalilo la pen la bang kecil tu lah cini lor si itu han hala MOS MOU ke je tok hota je semet MOS ke je tok hota hala sikiri ke odam hala tumke la pergi pa je tok bot idet pasu hi bot idet si bidang lo pange la si la non la MOS ke je tok dun anatu la so po che withdraw tu tera la ku pedo pok pulote itu otonom itu metang ke claim un ajak kong ke la ka ave binong po la si council tum la claim serak nai la pen council tum kopia pon lo claim peda na le chinya teng council tum ke claim ke la ke national party lo ke do no pot si ke claim hai he hala tum jasemen non ke la BJP leader RSS bongo sena to man ka phiri la ke chi tum man ka phiri la bu la si la tum claim hai he la tum a vote long le de na pu ani a vote long pe hai ko he seta hai det no te hala tum ngen thang da claim hala tum
kecil tu mani hangat ting masih klaim naik ke mani lan jauh tak kalian lan kecil tu mabang ke lan ningkan foto aku nang batu bom boleh pun nang ke batu dia aja kong dah dokok pun di ayala moningkan po pikir lah non ke hai bom CMEM tu anda rem tu lapon ke tu dah tu dun tu lang le det angke karbi tu ke kijut lah ke kijut lah tribal dengan lah si jut kok pun lah si non bang ke ni lihat sini teng lah non elected atau masih kupok karbi yang long mas council CM tu diram rong hang lah pela tim tu pak nang itu kupilo kamata non ajak non nang li khi dat do ta hai plan ko ta hai nang hem cha don nang li hem cha don kim thiu ta hai sita karbiang long si dokok pulutang te nang li ta karbia posi kisum ke khora peji kali makalang di kisum ke khora peji mon sigi lasi nang li tum aku arju sudet po BJP atim no tum mane li arju sudet po je nang li tum BJP ke remre lo pose chima thalo mate aso question na arjuna ko rem lagi mati rem lagi ani sigi non dong si nang tu mo ani si rem darati nang tu man joy lagi la so mung ni sini ting hadi BJP ke la ke tu jasemen Bangladesh pen ke wang ke tu dak aki ong nei nang ke plan det api ke ladak ajak kong anda hala tum si do apple mati di hala so ke BJP rem pape rem la tu masih pape rem tu ji lagi la bahwa sana tu masih BJP pan pape rem ji lagi hala tum si CM man po kalan CM man po jata man po lagi la si hala so po le hala tum ja em pu po ke kalam hala so nang tu man ning chiru ke lagi alie be do lagi itu ma khai be de po la si nang tum tame ning chirot kut pe nang tum ning chiru ra hala hai asona mung katia nahi hormu ada bang nang tum Islamic deh. Munit tu tinggi je है और ला कांग्रेस तुम tinggi BJP तुम tinggi जहाँ tu by politics le komali berhadi. Pacu politik politik election hai nangi hello bang yo election jenhan ni bang election hai ma chubom lo ko body ke buku hai chubom lo ti la chulong wer po bang kali de chubom po bang chulong wer po bang kali la pen so la pen chulong wer ve de dijut ko ni ken de kalan jut ve ko la pen jaga thar kon vaccine the kore lo answer ke the kore de election de chipai ko ta so question Facebook lo ma to do kalan Ingin non udah mau 19 hak council ke long pen election ke बाद हुआ तुम bang bom lo election ना जब bom contest bang bom lo nang hai bom lo karbi ko lo jadi oke ki hai lo mo tuh ke pajok lo ni deh pajok je si hala elitum MLA Dorsing Rong ha lapen Elvin Teron alang elitum ke BJP asar murah saya sel bodi alang elitum lo non ke elitum ke kecil pan ke sedang elu hai elu itu ke sedang elu sih tinggi ratang lo sih tinggi hala farmer growth center lo sih klip lo sih tinggi ande hai elu ni tu ke sini lo le hai elu boleh sih meeting kali boleh sih 2000 na ningkan me ni Hong Kong lo la tu ke la si election ke hai tum si hai bom hala ke hai pen karbi tum si ke hai lo se da aja kong bino ka pe hai ke che tu man si pe hai ke ante anya non ke karbi ke hai tum da non ke un elo putu ko lo non ke yo se ala tu politics take barasan de jo le tum bino ke hai che dan hai de lo yo putu ka ni ni non ke che dan un elo putu ro la ke take care politics lo ke nan de lage ke take politics kali lage ki lu politics lo lage apa ning lo na so tum han anajir ki ding ben alang tum jongsi election ke hai pensi mane chok et lu claim de lo pasan ni jong nang po election hai ong aja kong chi wa ong election hai ong aja kong chi wa ong election chi hai ong non ni aja kong ka vesi ki war mu vesi lo le pa chi jod oi galo malalo master dom handor mahapiu de jat piu de karbi tum don parong bong pen don troksir kep ke non long lia hem pina long lia pong ki vit mat plastar hen sai si ke politics ke thek lo man ke son ke kalang no ande hala mat plastar ahem ar pong ja rat pro tu de ro re du jo politics ke thek lo kon ni tu ke ni tu mar pong anda rat pro lo mi ulu kule purong no ande me ji ma la son me lo la ke election de hai sok mo ta apa ta bang ke hai ta
Linkan trok si kep rekong ke hai bom election hai lot lo bang lot lo tuliran lo hangong siya lo lang tuliran lo hangong pilo siya lo matay do alang li pula hai alang li ke be in the past pe si tabang CM si man bom lo man bom ho si hapu ke karbia tu mahem ke rak pro lo ko puilang along le jo pi bom lo so kai tum jong si pa jo un alang tu si kai tum di alang tum jong si kai pa jo unang ya tum di ke pa jo un si blouse ta ronang se lo ke oh and ben 90 Pharu Krisir kebra pokebra sianing kan bang Pharong bong pen trok ner kebra karbi body election ke take apolo man de non ke bang Pharong bong pen bang kebra pive karbi atu ke take lu malake ki lu ke take kesi lason nang sun tuklu abinong ke Pharu Krisir kebra pokebra sianing kan yong si trok ner kebra bang Pharong bong pen karbi tu pute take mu jot a politics ke klem buke 100% si karbi nan ye non te politics ke thega tum selang tum puludi oi te people karbi to mena dhrom amen si toblong le det kete kalang te la pen son mangela lo la kachong hu la election da kachong hu buna ko kalang lo la ili ya la kachong hu lo ke la ili ya la ka aron ami putek lo si aron banguri da kachong hu lo la kachong hu pi da ke chia tum ke hai ya ban kachong hu pi la da karbi kere me mana chong kali la lok si non ke council long sakuri ki piwa aja kong ta be de lo dai sai wa ni la council ki pi aja kong abe de lo long le pai ki jor lo ki jor lok mo ame han ta thing pi ro adu nei bo ne ma tha teng de thing pi ro na lu thai le abe de ki ba DFO ta bang ko man ya da si kan de ko man ya chok robot ti ke lu kraman an ni na tu ban pi pe lo de lo kru krai ko thing pi ro pi pe ko la pen last is question ko la bi ju de nang la jasmet venture teacher atuma phan salary mate bainom pi pe de la si nuda 40 bensi phan pon bek ta pusin training report la si labangso venture teacher atuma phan salary pi pe de ke kopia por lo la council long non la ki haitang atum election ke pathu thek pick up lo ma mate ki lu posi aja kong chiwa ke dorma pi ne de la so bang lo non ma ke la si apang sini tingo sa mo sa poso lo sa so la mani pan ade jakong dulu pada salary dia pino Teacher tum topik na running joy. Latung han ke cha ke puja festival pran haula journal festival. Wangnet non Christmas, wangnet ingkan kini puket ke cak sin ingkan praise lu. Halan na 192 atum nonanta SI chok chilang. Ende SI chok chilang ke election ke pachu thega kono mante. Election ke hai tum ke thek opolo mante. Politik se thek otum ma lata juro ne ke non kalang lo jom sinang to politik thek opte polo dharma pi thek se salon ki thek ke tulira brahma Richard Topia tum student atum loke pathan atham na atumana atum dharma pi un e polo ta menang ta politik ke thek kali tu ke bagen dakse be manang than aja ko jiwane si bang paisa nulle de lo la lo nang tum jom politik thek pik politik patu thek pik claim thek pik lo itum thek pik lo polo salary pi ne de kete ha labang sila to mana ji kono mangi hala tum ken nang soba ke ha Delhi Mumbai toin po hala lo thaina tum ke pini private school to ji fan pilo atum monthly fees pi ne se polo tan de mata phat nang tum tu pi dono mal tum aptai non ta ha lalu politik ke thek lo mante BJP lo do karbi te chenglok asia MP MLA tu tapi di situ lah aku alam itum jong sila anak ke thek a rep pelutang ke pinian di polo karbi yang no temas councilor karbi atum lapen councilor tu menaja kong nang palu cok non pension nang pita konan pelo nang pi councilor ta pension si pini na maskop tum ha go hati dam na ila council kopi phano da ke ke kopi phano sik tu na pike ta politik se thek polo ma se itum la ma he jong si answer aja kong ki ong ore pelutang te bang high court pen order pielo votari silam tu lasi ni liga chinya te ga dot pen ke che sumsi bung dunia ra kong la ari tu me ari tu me dot to ri pe ala ke che so bana me amen thanoi pe di hala dot pen ki chut to dunia na aja kong ame lu hala tum la da ke che tum bong ko sena tum
dak amat leja semeki pudundun kali hala dengan calak umat ini lama siala ojek de manenia tum se pawon ko marai tum ta ki pudam dam ke ha memang to bisa sorma chief minister ha lapen hala da Omit Shah ha hala tum ke bang Omit Shah mi khanga munit pina khala tum ke akhe jan pet ke telefon pen pupo ai hala pu pen pu CM han nang bang check por pu ye amalang lige thang na claim hai det ikilati amal itung card dia tung ke mikir okora pu po jo hala ke claim hai he phase politics ke thek punun turong lati na pe sira na ele no la teachers tum information an pil hai je karbian long apanda isi karbian tum handa elective subject donangi pu abang ahor isi dono daho আমার নন ব্যাংকে লাভাংশ ইলেকটিভ সাবজেক্ট আমার ব্যাংকে চিটপাচি তলং লেতে আমথ আমার হারাকে তয়দুন কুমার ফানল লামা পবাং খুবাংকে তয়দুন হা গুয়াহাটি ল সেবা পড়ল আমার হারা তুলু ব্যাংকে লামা গেলে কারবি গলি দে নেপালি পিনা ল ব্যাংকে ও কারবি তো ইলেকট্রিক তলং লেতে লোকে যে লাগে পলিটিক্স থেকলো মানতে ইলিলো লাপেন ইসলাম কি থান বু পেজো দেপো tuliram rohang siam kan India statement Arjun Khan ne ala ahota jujun ala ka chipindak pilo 26 mane Karbelo Autonomous Council along ingkora trok MSC constituency do madi halada anta history bode ekdom record lo mane BJP high la pir thelong la nam tha non even Modi a constituency long ta MLA ko ane do holada Gujarat long ta BJP high la dulu ma abi no mana ngo cheng na hok tabe CPIM doji kopine opposition party kapre doji lapen Congress atum doji manine tum doji seta me BJP high la gedi na hok tabe lasi la dak pe ni theglo ma teng bulo kante la high an tabe illegal kachong hung doji kachong hung tu pusi lage 26 constituency 26 BJP high la prime lage to ki jutsilam ni pu polami khan kon ko ni tum tini is information do hala so alama bang dak man jida lo bang oh la bang so lam bang ni tum pachini bo dak ni tum ke ingong so tuman itum dak parti lam puam de lo itu ke dak ke karbi la pen ingong so tu amen election amen ke thagia tum dolang pro tangte ni tum la bang so tok so ben si pachini de lo nam tum han kapachini bangala puhelo non tarik trok army kan sam bajige thom tenam dum lopal ga menot kachini ne dolang kupine chini jing tum lo prokan na to bangso a sexidul la bangso tok solong nam dum number jipi noi ni tum number la solong nan kolpo jong si kachini phan la bangso kapachini bangla hello komane jong si amen kavelang election voter list long amen ke chi khabdun ji aning ke ha aning hat kalau ci tabung dek nanti na le jong si arta krenar cap I playing lo plotante I not India so long amen si bidun si plotante la tarik trop ani na tum ni tum PSLC office lo na homni noy bana tum phone pen tamenang cingki plotante nang tum phone number ang cipinoy la plotante nang tum bangso voters amen ke thapi tum han itum kera to ji pane tum jisi lo IPSL se hipen la sinar tum jong si APS din da politics la mangelo dake da party la mangelo da ke inglo maso karbi dimasa kuki rengma ma atuman garo atuman jong si men ke thapi ninghang pulotang te nam tum na humri noy la bangso 6 to la page lo nam tum number pinot ni tum contact number na dame tum mohada contact number tame tum hit dan tipo dan tum jong se men je thapi hilang plotang te la so phone pa tum social media long lo det tamele lo det ni tum lo det ko non nam to la so no theglok ko na jo fan ni tum na so 6 to long masini tum page long masini tum lo det po la so form apen ka fill up na dan to hada ni tum nangam tum hana paklang ko hada isi example do bang la DC office में जिबाना थान ले लो हाला बांसो के फिलअप नंगी को सोन हाला dak nang top pian lo asina तो हाला सो टेंग पहले फॉलो दो नॉय हाला सो टेंग ना तो क्लेम मोय कॉपी मा के नंग जी मोकाचिनी ने कॉपी ने के सुंदर को दागे तो हम
konten not ni tu nang rabut ko. Coba. Kalang. Nah itu amen dodo nai. Vote kipi yang tu happy aling pinot ni tu lah nang hang nun delu. Hang ni tu ke. Mungkin nang itu vote ke pilong wek nangi. Inglong aso tu an ke. Non ni itu karjulong ke cia tu mabang. Kalili atau amen tak cek habdun waret pu sipu. Hala son cek habdun waret pu kacini dia pandang itu malah draft electoral roll. DC office pen hang down that non hala dak cek non nang itu along cek edra nang itu adung ada ke do adung hange cini mati di la so ni ke dak ave yu ponde nang itu DC pan objection pu objection pidun non kagos pen tora la so ni amen ke thanangi purana itu pudun etnon ni litung karjulong elapu ha Bihar ke do Bengal ke do Bangladesh ke do atau amen ta che abdun waret puson si nitung karjulong Port of Pasi pinning with talk show 160 to the Constitution of India and autonomous state pinning with 349 episode lo lasi nilitung talk show bang kelapon se kang tong lo lasi ake sarjai ka thar nang litame pinning with thot tame studio long ke bang pot ning rong lo lapen nang liphan la puson si uniform civil code lapen panchayat rom lapen paragraph 27 aku thak kame nang li larda pen ke khan thon pot akero upar piglo tason na kasi akai kursing timung nang litame apor nang cipi don ben ning wele thot tame lahai ilitum karbi aron mate aron bari matung pandame government of India pen deng ponang ji recognize nang ji pula la puson hok pet pen nang thane pokla don para kero bi parpilo nasi chuning rilo nang tum kado ko beta share than ele tum video aso se tum kachini je pan chini lo pula dante itum ching honda thek ko ching hon thek ko te itum adya ta chipe yok thek ko nasi kado ko be nang kala don tum hanan tame ajo ke me la pen la pansi kang kado